Yes, mbahaye ikaze mwese aho muherereye, ikaze kandi muri aya makuru agezweho kuri uyu munsi. Turi kuwa gatanu tariki 16 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025. Namakuru yagiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira ko uwitwa Bahati Kasongo Isaac niwe musirikare wagize gucya ku munsi w'ejo akirara muri bagenzi be b'abasirikare, akarasagura gakindagura hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo yahatwaga ibibazo yavuze ko abangaba yarebaga akabona ari aduyi arimo gukindura. Uyu musirikare ngo yari yanyweye cyitwa urumogi yarugujuje. Ibi turaza kubyinjiramo muri aya makuru ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira urugamba rurakomeye kandi rukomeje kwambikana. Turaza kurebera hamwe aho imirwano irimo kubera, dore ko nk'ubu ahitwa Useni kanya gashize abarwanyi b'umutwaye 23 bamaze kuharasira ibifaru bibiri byo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Kandi biravuga ko n'ubundi hongeye kurasirwa abasirikare batari bakeya mu mirwano yatangiye mu rukerera rwa kuri uyu munsi. Katogota naho imirwano irakomeje kandi ikomeye. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'igisirikare cya Uganda UPDF bakozanyijeho mu bice bitandukanye nk'ahitwa ngo Bahema y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare intandaro yabo yo gutangira kurasa naho ni yihe, byaturutse kuki, ese ubu byifashe gute? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ku mirwano n'ubundi yabyukiye muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano irimo kubera i Masisi hagati ya Wazalendo na M23. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi no kubabwira ko SADC ikamyo yabo y'159 yaraye icyuye ibikoresho bigizwe n'ibitwaro kabuhariwe by'izingabo za SADC. Bakaba rero bongeye gucyura ibikoresho byabo binyuze ku butaka bw'u Rwanda byerekeza muri Tanzania, hanyuma bigahita abyerekezwa mu bihugu izi ngabo zaturutsemo. Ikaze muri aya makuru mwese aho muherereye. Ni amakuru tugiye kwinjiramo ku buryo burambuye, ariko mbere yo kwinjira ku buryo burambuye muri aya makuru, yemerera aho uri hose, niba urimo kutwumva neza ubitubwire, niba kandi utari kutwumva nabwo bitubwire kugira ngo ikibazo tugikemure byihutirwa. Birumvikana kandi niba bamaze kugera hano, nyemerera like yawe witerekeho nyibone izamuka cyane. Ndumva nifuza ko rwose like z'umufiririzo nzibona mwinjira muterekaho undi nkazibona zizamuka. Niba utari wakora subscribe rero cyangwa akaba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, inyemerera uyu ube ari wo mwanya wawe maze uterekeho subscribe hano ku Ibendera TV. Mu gihe uterekaho subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu k'inzogera, bizajya bigufasha kugira ngo amakuru twe tuyakoherereze utiriwe utakaza umwanya wo kujya gushakisha. Mwese rero ikaze mukanya, reka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho mudukurikiye muherereye. Eka ya makuru tuyahereye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo habaye ukurasana gukomeye hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo, abajepe ndetse nabo muri military polisi. Uyu musirikare witwa Bahati Isaac Kasongo ubarizwa muri unité ya 14
muri batayo ya kabiri yagize gushya yirara mu basirikare ba military police, arakindagura abasirikare bagera kuri 3 bose akaba abamaze kwitaba Imana. Uyu musirikare mwibazwa yabajijwe ibibazo byinshi, ariko kimwe mu bibazo nifuza ko tugarukaho naho yabajijwe ndetse akaza gusubiza ko ubwo yarasaga abasirikare ngo yabonaga ari aduyi zo muri mayimayi. Uyu mugabo rero bigaragara ko rwose yahuye n'uruva gusenya, kuko mu bigaragara ngira ngo mu kanya abantu duherereye kumwe muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV ndaza kubasangiza iyi video ubwo uyu musirikare yabazwaga military police zirimo zimuhata ibibazo, amaraso mu kanwa arimo aravirirana, ijisho rimwe rirasumbana n'irindi, umuntu umwe urareba iriya, inkweto zo tayari bazimukuyemo, imbunda iri imbere ye, magazine cyangwa se magazine ziririya. Byanze bikunze ndababwiza ukuri ko uyu mugabo yatangiye kubona isomo ryo gukoresha urumogi. Uyu musirikare rero ngo yari yanyweye urumogi ararufigiza, arangije amaze kurwuzuza mu maso ye ngo hazamo ibikezi neza neza, ngo yareba abasirikare bagenzi be ngo akabona ari aduyi zo muri mayimayi. Arangije ati mureke mbereke mbahe isomo, ahita atangira kubahuranyamo urusoro gutyo. Ibintu bikomeye cyane. Uyu musirikare akaba ari uwo mu mutwe w'abarinda Perezida Tshisekedi, wagize gutya akahuranya isasu muri bagenzi be ba military police. Ngibyo rero ibyaturutse mwibazwa ubwo uyu musirikare yabazwaga. Ubwo ibindi turaza gukomeza kugenda tubikurikirana, ariko icyo nababwira nuko ubuyobozi bwa gisirikare aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi bavuze ko agomba guhita ashyikirizwa inkiko kugira ngo aryozwe ibi byaha, kuko yamaze kurasa kandi abasirikare 3 bakaba baritabye Imana cyangwa se barapfuye biturutse kuri aya masasu y'uyo umusirikare. Twihuse rero ni munyemerere twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mujyi wa Uvira ndagira ngo mbabwire ko n'ubundi imirwano yongeye kuramuka, rukaba magingwa ya rwambikaniye mu bice bya Useni, mu bice bya Gatogota, nako na gace kegereye uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma muri Useni naho na gace neza neza ahangaha kegereye uyu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo mbabwire yuko mu misozi ya Kingwengwe naho rwambikanye, kanako na gace kegereye ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba barimo guhangana na coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga FARDC, Wazalendo, FDNB igisirikare cy'u Burundi ndetse na FDLR. Magingo yangaya tubabwira mu mirwano yabyutse ibera ha Useni, imirwano yatangiye mu rugerera rwo kuri uyu munsi tariki 16 Gicurasi muri uyu mwaka gana isa 11:35 nibwo urugamba rwari rwambikanye ahangaha Useni. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero ubu tuvugana mu kanya gatoya cyane bamaze kurasa ibifaru 2 bya leta ya Kongo FARDC, no kuvuga igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ibi bifaru ngo bikaba abyamanutse ahitwa Plage Ifunanya biturutse mu mujyi wa Uvira indani, noneho ngo bigeze ahangaha hitwa Reke. Ahangaha hitwa Reke hegereye neza aha hitwa Amos Bay.
ahangaha rero niho ibi bifaru ngo byamanutse. Bimaze kuhagera ngo bitangira gusharinga ku barwanyi b'umutwe wa M23. No abarwanyi b'umutwe wa M23 bari bari ahangaha Useni neza neza. Ubundi Useni yenda abo tuba tubwira abamwe kuva kandi mamuhazi kuri aka gasozi. Urabona iyo uri kuri aka gasozi neza, yaba uri ahangaha muri hari ahantu ngo hitwa ngo Kivovo Poti, neza neza umanutse gatoya uvuye aha mu mujyi wa Uvira, neza neza urabona uba uhitegeye neza. Rero abangaba ngo bamanukana n'ibi bifaru abarwanya umutwe wa M23. Noneho bo mu kugira ngo ibi bintu babikore neza basa n'abakikira, ni ukuvuga ngo baye nk'abagota, noneho bazamuka hejuru mu gasozi. Barangije rero noneho bagukindurira ibi bifaru ngo babyoherejeho amabombe atagira ingano. Magingo yanga rero tuvugana, ndagira ngo nkubwire yuko ahangaha uretse ibi bifaru bibiri abarwanyi ba M23 bamaze kurasa, ndagira ngo nkubwire yuko ahangaha haguye n'abasirikare batari bakeya. Abasirikare benshi bakaba abaguye ahangaha muri iyi mirwano yaramutse neza neza aha muri aka gace ka Useni. Nkubwire impamvu ahangaha aka gace ka Useni karimo kugenda kaba gaterera nzamba yaba ku barwanyi ba M23 ndetse na leta ya Kongo. Ahangaha Useni ni ukuvuga ngo hamaze iminsi hari ibirindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi ibigose aka gace cyase bigose uyu mujyi wa Uvira. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo kandi barashaka yuko abarwanyi ba M23 barekura aka gace bakahavana ibirindiro byabo kugira ngo abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo babone uko bamanuka za Minembwe ndetse na za Baraka kujya kugabayo ibindi ibitero. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire yuko ibingibi bikomeje kuba isereri, aka gace gakomeje kuba isereri yaba ku barwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 barashaka yuko mu rwego rwo guha umutekano cyangwa se security ihagije aha Minembwe, barashaka yuko ibi bice byose biba bigoswe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ikindi kandi barashaka gukomeza aka gace bakagose kugira ngo n'ubundi uyu mujyi wa Uvira ukomeze kuba mu mboni zabo, kubera ko yaba Hasource de la Rivière Murongwe hiriwe hanabera imirwano ku munsi w'ejo. Abarwanyi b'umutwe wa M23 barahari. Magingo yatuvugana bakaba bamaze kwa advancinga bakarenga hitwa Rama Uvira, n'ubundi ubwo umva kuba aha Rama Uvira ureba neza neza uyu mujyi wa Uvira uba ureba nk'uri munsi yawe. Byumvikane rero ko abari hasa mu mujyi wa Uvira n'ubundi bari muri target z'iminwa y'imbunda y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Tuzamutse rero haruguru gatoya n'ubundi ahitwa Kingwengwe, n'ubundi naho haramukiye imirwano ikomeye cyane y'abarwanyi b'umutwe wa M23. N'ubundi sharing zituruka aha Kiku ukazamuka werekeza Tema, ubundi ukaba uri hano Kingwengwe. Kuvuga ko ahangaha n'ubundi abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo naho barahashaka mu tageti irambuye kandi yabaryohera, kubera ko mu gihe baraha Kingwengwe neza neza gusharinga hano hepfo za Kiku na Zarama Uvira byaborohera. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero ntago nabo bashaka yuko izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zibazenguruka, ahubwo bo barashaka gukomeza kuzifungiranira hagati na hagati hano mu mujyi wa Uvira indane. Magingo ya rero tuvugana aha n'ubundi hakaba hakomeje kubera imirwano, sharing n'ubundi izikomeje kugenda zoherezanya abasirikare b'u Burundi. Biravuga yuko n'ubundi bakomeje nabo kurwana, ngo barimo kurwana nk'abiyahura biziritse umushumi, biziritse ntiwarora
ariko n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 ahangaha ngo barimo gukoresha intwaro ziremereye cyane. Icyo barimo gukora ni ugutwika no kurimbura. Ubwira ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 mu mirwano barimo gukora, barimo kurimbura, barimo gukoresha imbunda ziremereye cyane, za bombe nizo zirimo gukora, za machine gun nizo zirimo gukora. Ndagira ngo nkubwire yuko ibintu ahangaha ntago biraza koroha. Gatogota naho habyukiye imirwano, birumvikana abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze iminsi baraha muri ibice bya Katogota. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ngo barashaka kuhabatsimbura bakahabavana, nyamara kandi ibintu bikomeje kugenda bigorana kugira ngo bavane aha Katogota, kubera yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo ahangaha Gatogota bakomeje kuhaba ibamba. Ngibyo rero ibikomeje kuba mu mirwano irimo kubera ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse ni munyemerere twerekeze ku mirwano. Abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'igisirikare cya Uganda UPDF bakozanyijeho n'imirwano ikomeye cyane yatsakiranyije aba basirikare b'ibihugu byombi. Ni imirwano yatangiye ku itariki 15 ni ku munsi w'ejo. Iyi mirwano ikaba yaratangiriye ku kiyaga cyitwa Albert cyangwa se Albert. Aha akaba ari hafi y'ikirwa cya Rukwanzi mu birometero 55 uvuye mu mujyi wa Bunia. Hakaba habaye imirwano hagati y'ingabo zicunga umutekano wo mu mazi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nizo mu gihugu cya Uganda UPDF. Iyi mirwano yabereye ahangaha na n'ubu bivuga yuko ngo igikomeje ni imirwano ikomeye cyane, dore ko aba basirikare bose n'ubundi bakomeje kugenda basa naho bagaragaza ugupingana gukomeye cyane. Bienveni Kayijanate, umuhuzabikorwa wa sosiyete sivile mu murenge wa Bahema y'Amajyepfo aha muri Bunia, avuga ko ingabo zirwanira mu mazi za Uganda, avuga ko ngo intandaro z'ubushyamirane ari izi ingabo zishinjwa kwambuka umupaka wa Kongo zigahutira abarobyi ba Kongo ku nkombe z'ikiyaga cya Albert. Yagize ati ubwo abasirikare bacunga umutekano wo mu mazi no kuvuga marine z'ibihugu byombi bahuriranye mu mazi, barasanye abasirikare bamwe barapfa n'abandi barakomereka, ariko kugeza ubu ngo ntago haramenyekana imibare ifatika y'abagizweho ingaruka no kugushyamirana. Gusa biravuga ko ngo ahapfuye abasirikare benshi kandi bo ku mpande zombi. Abari bagize iri tsinda ry'abasirikare barimo bacunga umutekano ku ruhande rwa Kongo n'abasirikare ba FARDC, birumvikana abapolisi barinda inkengero z'amazi n'abakozi ibishami rishinzwe umutekano kuri Lac Albert. Umwe mu barobyi bo muri aka gace watangaje amakuru yavuze ko nyuma y'iyo mirwano ingabo za Uganda zajyanye abari bakomeretse ndetse batwara ubwato n'intwaro z'abasirikare ba marine ya Kongo bijyanwa muri Uganda. Ni ukuvuga ngo abasirikare bagize gutya batwara abari barashwe ndetse batwara n'ubwato mu gihugu cya Uganda. Nubwo abaturage ndetse na sosiyete sivile batanze amakuru y'ubushyamirane ku mpande zombi, nta tangazo cyangwa amakuru aremezwa cyangwa se aremeza iby'iyi mirwano yaba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa ku ruhande rw'igisirikare cya Uganda UPDF.
si ubwa mbere havugwa amakimbirane hagati y'abasirikare bacunga umutekano wo mu mazi ku ruhande rwa leta ya Kongo na Uganda ku kiyaga cya Albert, nubwo hakunze kubaho ibiganiro hagati y'ubuyobozi bw'ibihugu byombi bikaza kurangira abahosheje aya makimbirane n'uku gushyamirana. Lake Albert ni kimwe mu biyaga bifite akamaro kanini mu karere, haba mu bijyanye n'uburobyi, ubwikorezi ndetse n'umutungo kamere. Akaba ari mu gihe aka gace katahwemye kuvugwamo ubusumbane, guhohotera abarobyi n'ibikorwa bya gisirikare bidakurikije amategeko, byongera ubushyamirane hagati y'impande zombi ariko kandi no hagati y'ibihugu byombi. Imirwano rero ikaba na n'ubu ngo bivuga yuko ngo hakiri ubwoba bw'uko ishobora n'ubundi kongera gukomeza, kubera yuko abasirikare ba Uganda nubwo ngo bagiye ariko ngo bagiye bahonda agatoki ku kandi, abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo kandi nabo ngo barimo barahonda agatoki ku kandi bavuga ati mwe ujinga, muradusumbuwa cyangwa se muradusuzugura. Rero ibintu bikaba bikomeje kugenda bifata intera yo ku rundi rwego hagati y'aba basirikare bombi. Reka n'ubundi twerekeze makuru avugwa muri Kivu y'Amajyaruguru muri Masisi, naho haramutse imirwano ikomeye cyane kandi akaba ari imirwano ikaze yanumvikanyemo intwaro ziremereye n'izoroheje. Ikaba iyi mirwano rero yatewe n'ubushyamirane hagati y'Abazalendo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kane tariki 15 Gicurasi. Aha imasisi habaye imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba M23 n'abarwanyi ba Wazalendo. Akaba ari imirwano ikomeye, akaba ari imirwano yabereye mu midugudu myinshi yo muri groupement ya Abuwabo na Abunyungu ziherereye muri teritwari ya Masisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru aturuka mu baturage abitangaza, nyuma y'igitero ngo cyagabwe n'inyeshyamba za AFC 23 kuri Wazalendo kuri uyu wa gatatu, aba nyuma bagabye igitero simusiga kuri uyu wa kane bashaka gusubira aho bavanywe. Kambi gusobanurire neza, abarwanyi ba M23 ku wa gatatu bagabye igitero kuri Wazalendo. Kuri uyu wa kane rero Wazalendo nayo iravuga iti tugomba kongera natwe kubihimuraho, nabo barongera bagaba igitero kuri AFC M23. Ni imirwano itari yoroshye habe na gatoya, kubera yuko imbunda zoroheje n'iziremereye zakoreshejwe muri iyi mirwano. Ni imirwano yatangiye ahagana isa 10 za mu gitondo, no kuvuga ku isaha yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri bice bya Masisi. Iyi mirwano rero ikaba yumvikanyemo urusaku rwinshi rw'intwaro ziremereye n'izoroheje, cyane cyane hafi y'imisozi ya Showa muri groupement ya Banyungu ndetse no muri Ingwaki na Rwansihe, ni Rwansihe muri groupement byegeranye ya Buwabo. Aha hombi ni muri teritwari ya Masisi. Nkuko abayobozi bo mu nzego z'ibanze babitangaza ngo inyeshyamba za M23 zavuye mu murwa mukuru wa teritwari ya Masisi uherereye mu birometero 12 mu majyaruguru, zigaba igitero ku wa gatatu uzituruka ngo zirukana abarwanyi ba Wazalendo mu birindiro byinshi by'ingenzi izi Wazalendo zari ziherereyemo. Uku kubirukana rero ngo kwabaye nko gukoza agati mu ntozi izi Wazalendo kuri uyu wa kane, nazo ziramanuka ziravuga ziti natwe turabihimuraho, tubavane aha mwatwirukanye twongere tuhakabe.
abazarendo rero bakaba bagerageje ngo kurwana, ariko kandi magingo aya ngaya n'ubundi ntago ngo byabahiriye, kubera ko abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo babatwitse ubutababarira, ndetse magingo aya tuvugana ngo byaje kurangira n'ubundi bahiye ubwoba, bayabangira ingata barirukanka basubira inyuma, avuga bati ishyamba ntago ari ryero. ngo rero bakaba n'ubundi baje kugwa muri iyi mirwano ari benshi, ndetse abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma yo gukaba ibi bice bitandukanye byabereyemo imirwano, yaba ku munsi w'ejo bundi ndetse n'umunsi w'ejo watambutse, ubu ngo bikaba bivugwa yuko n'ubu ngo bagikomeje kurasana n'izi wazarendo zimwe na zimwe, ariko ubu ngo imirwano ntago ikaze, kubera yuko n'ubundi ngo izi wazarendo n'ubundi zirimo kuza zikarasa zikongera zikirukana nka bya bindi by'ubushotoranyi, ngo barimo kugenda barasa ariko byo gutesha umutwe. Bino rero bivuga yuko n'ubundi M23 yamaze gukaba ibi bice. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa ahangaha muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka noneho tugaruke ku makuru arebana n'ibya SADC. Ku mugoroba watambutse ahagana amasaha ashyira saa 2 saa 3 gutyo, ikamyo yo muri SADC yongeye gutambuka ku butaka bw'u Rwanda, n'ubundi yikoreye ibitwaro by'izi ngabo za SADC zirimo kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigakoresha inzira yo mu Rwanda zerekeza muri Tanzania, ubundi bakazabona kujya mu bihugu byabo. Reka mbibutse ko abasirikare ba SADC bagiye aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baturutse mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Mu bijyanye no gutaha kwabo rero barimo kunyura ku butaka bw'u Rwanda bakerekeza ku mupaka uhuza u Rwanda na Tanzania, bakinjira muri Tanzania, ubundi bijyanye no kubadeployinga mu bihugu byabo bigakorerwa muri Tanzania. Ikamyo rero yaraye iciye, no kuvuga amakamyo yaraye aciye ku butaka bw'u Rwanda ahetse cyangwa se yikoreye ibi bitwaro by'abasirikare ba SADC, ni amakamyo y'159. nyuma yuko hamaze gutambuka amakamyo menshi kandi mu byiciro bitandukanye, ku mugoroba w'ejo rero hakaba hongeye gutambuka ikindi cyiciro gitwaye ibikoresho n'ubundi by'izi ngabo za SADC. Ni icyiciro cya 5 cy'ibikoresho by'ingabo z'umuryango wa SADC zifashishaga zirwana n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Aba rero bakaba abongeye gutaha ku munsi w'ejo ku wa 4 ku mugoroba. Biravugwa yuko ku gicamunsi gishyira umugoroba kuri uyu wa 4 ari bwa makamyo yari yikoreye izi ntwaro n'ibimodoka by'intambara yahagurutse mu karere ka Rubavu yerekeza Ichato muri Tanzania. Bimwe mu bikoresho byatwawe ku munsi w'ejo harimo ibimodoka by'intambara, no kuvuga ibifaru, hakaba kandi ngo harimo imbunda ziremereye za bure, ariko ubundi bure ndetse sibyo bifaru hagiye ubundi buriya. Kugira ngo abadukurikiye muze kuduha igitekerezo niba bitandukanye. Hanyuma rero ibi imodoka by'intambara bikaba byiganje mu bikoresho byacyuwe ku munsi w'ejo. Ahagana isa 12 z'umugoroba nibwo aya makamyo yarahagurutse yerekeza, no kuvuga yarahagurutse Rubavu yerekeza za Musanze. Ahagana rero isa 2 gutyo, amasaha ashyira isa 2 saa 3 gutyo, aya makamyo akaba yarageze mu mujyi wa Kigali, n'ubundi akomeza yerekeza ku mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Tanzania.
biravugwa yuko ngo izi kamyo zaraye zitambutse ku mugoroba w'ejo zibarirwa cyangwa se zigera kuri hagati ya 39 na 40, zikaba n'ubundi nk'ibisanzwe zari ziherekejwe na polisi y'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Bakaba rero ngo bari ku muvuduko wihuta cyane. Bari batwaye ibi bikoresho bakaba bari ku muvuduko wihuta cyane. Hanyuma rero ibi bikaba bivuze ko aya makamyo atwaye ibi bikoresho amaze kugera mu 159 yose. Ibikoresho bikomeye cyane rimwe na rimwe kandi binaremereye, ukibaza ukuntu izi ngabo za SADC zatsindanwe ibi bikoresho, ukabona ko rimwe na rimwe abirimo n'ikintu cy'urujijo cyo kwibazaho cyane. Ngibyo rero ibijyanye n'aya makuru update twagarukagaho. Ubwo twizere ko mukomeza kubana natwe, mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu, ariko kandi munaterekaho like nzibona zizamuka. Niba ugeze hano ku Ibendera TV ari ubwa mbere cyangwa se byaraguciyeho, nyemerera uterekeho subscribe yawe. Mu gihe uterekaho subscribe yawe, wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification, kakaragufasha cyane kugira ngo mu gihe amakuru azajya bageze hano ku Ibendera TV ujye uhita uyabona bitagutwaye umwanya wo gushakisha. Inshuti bakunzi bacu rero, mwese aho muherereye, yaba bari mu buzima butari bwiza, yaba bari mu buzima bworoshye, yaba bari mu buzima butaboroheye habe n'akana gatoya, mwese turabazirikana hano ku Ibendera TV. Tuvuga ngo Imana ikomeze kubana namwe kandi by'umwihariko Imana ibarinde.